Alright, ayan na yung bagong oras tayo amin sa kapada. At ito yung nga rin ti back to back ti idikal man laeng ni Manong Nemi ti programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritan ti parikot ti biyag ti may sangag problema kaya nagkidkid daw ti pambalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin yung kayong-yung o may manen mangibasa iti may sanga surat, may manen mangidrama. Ay nga nga problema tayo ta. Padaanan tayo. Alright mga kasin, dito nga rin ti pakasaritan ti parikot iti biyag ni Nora ito tugay garaw. Isot na padayawan nga maibasa na tangal daw kinintay tumit balakada na ya. Alright. Sagudayan nga rin ti surat ni Nora. Dear Kasin, hindi mga rod warwaren intay binsa-binsaen kaya na inakman nga isalaysay dati naglaon ti surat ni Nora iti tugigaraw nga agdama at dayjay Singapore. Inagsurat ni Nora at dayjay Singapore ngayon at pamilya na iti tugigaraw tubo ti kalanasan na payaw. Anya problema na? Kuna ti surat na Dear Kasinyong. Naladawin idi maamuak nga ti lalaki nga impateg ko, wenno ipatpateg ko, ama ti anak ko ket naggapo iti nariribok a pamilya. Agapo iti dayta nga ayat isu tinanggurguraan kanyak daamang kay ni inang. Agtap trabaho wag idi ijay Tugigaraw City, Cagayan. May isang sales lady iti department store. Dinto ta ni Edgar ket may samet nga mekaniko iti talyer. Kadrugyak man nga rod iti agsalaysay idi ta iyawid nakon ni Edgar iti balayda. Tatang. Ni gayam Nora, no biyak. Nga agbalinton nga asawak. Adda na po kayo iti tiyan na. Iso nga inyawid kong tatang. Nora, ni tatang ko. Ay, agmano tatang. Nukasta talagang agasawa ka, Edgar. Wen tatang. Tagakalanasan ni Nora nga magtatrabaho dito ito kay Garaw. Dito tinagamamuan mi. Kitrumbeng laing nga sigamat lati umuna nga agasawa ka dakay nga talong agkakabsa tata si ka nga rutina o na barok. Agyang kami dito ibalay tatang. Saan na bali tatang taagbalinak to nga nasayat nga manugang yo. Ay kipwes na makilasing kay nga dagos Gano agasawa kayo na kati makilasing kayo. Tatang, uray tadamat sirok ti balay tayo. Dito yung sirok. Ang tatang, awan ti kwarto dito yung sirok. Ginawan ti pagidaan mi. Ay, iremedium Kaya't mo gaya man ti mga asawa, di makamu ka ni ti biyagyo. Ay, Edgar, alis to lang ay pamuspusan ti amin. Kinawan mi ti pagdanagam ta, maawatak ti amin. Naanusak mo't kin, narwamak mo ti tirigat. Ay, sige. Rugyan yung tagyan dito yung sirok. Tapang manawag. Pasensya ka, Nora Pasensya kang kintatang. Maawatak ti amin, Edgar. Kinrumbing laing nga sumina ta agasawa ta nga ruden. Ket nunas ken nga mangkita tanto iti pagkasiraan ta iti sentro. Aramiden ta. Ay, awan ti pagdanagam kanyak. Takas ti kunak naruwamak iti rigat. Hello Mami Lydia. Yan, Daddy Mante Ganiban, Huawei B Sabado, Marites Tejada, ni Errol Wasay, kablawan ng Baget na J Hong Kong, ni Nora Wasay. Iti kadwamet ni Roy Respicio Jr. Iti pagpatakderan ti windmill. Kadwa na nga gumubra siguro dyan. And Vanessa Elaido. And ayun.
Dakon bakit? Ay, kiseng ka man. Nasapa ka ita Basit laki diti awat yung tarimaanin nga lugan, iti talyar nga pagtrabahuam. O alak, sukat kan. Madamdam akit mangan tanton. Kumusta kay nga agina? Igamak man, tabuksit mo. O dandanin rumor ni Angelo Angelo? Uy, niso ti kayat kong nagan na. Adi mo kadi kayat? Mayat met kid di Angelo. Uray no awan madlati problema, kadi kati kakabsat ko. Nang runa kini tatang. Makaano sa kunak met. Angin masaludsod ko man. Edgar, lakay. Apeng awan ti kayong ingas mo, kadi kati kakabsat mo. Nang runa kini tatang mo. Day tamot ti salsaludsuden ti naduma. Siyak nga minlaing ti malaki ni nanang, kaday di nanang. Kadi, kit sa din no ti ayan ni nanang mo rod. Nora, kit kada kay ngagkakabsat, si katikas na saan nga kay kiyat ni tatang mo. Awanin day di nanang. Bebe am na ta, namo nga pampansinin ni tatang. Talagang siguro, di na ka talaga kay kayat. Gapot siguro, tasang ko nga kalkarupa. Kaninanang, day dinanang ko, di karkarupak. Ay, visit kayo! Ay! Ni tatang mo. Nabartek manin, Edgar, lakay. Di mo latay kaso. Adda kayo pala eh! Di ka pala agtalaw! Ay, pagtalawin ng tamit din. Datan sa amin ti bagbaga na nga. Di pala agtalaw, kunong-kuna na. Bayam na tayo nga lakay. Ana! Talaga nga nagpuskol ti Rubayo. Mapungpuno anak. Ipapanam nga ron, agtukaw ka man. Saan mo nga tutupanin? Sino ti saan ko mga mapunuan? Di kayo pala kami nagtalaw kung saan kamot nga putaw. Anya? Diyos ko. Anya! Ay! Agtala ka man nalaklakay na! Ay, Edgar, di mo tutupansunan na Bartek. Na Bartek ni tatang mo. Ipatanak, di nag-igawid Nora. Alagamit ka sa agaabudaw. Ibatanak ko na. Ay, Diyos. Anya? Nisang kang ibatan. Agtanaka, mga no, aganaka ka din na oras ka din nga aramidem. Saan mo nga patulan ni tatang mo? Ibatanak. Matilatang aramidem na. Aya! Pupuskol di Rubayo. Malagtalaw! Babaamlatan, please. Please, babaamlatan, Edgar. Talagang mapunwanak ka netang alakayin. Nakalalas niyo ugali na. Nabayagin nga nagsarding ni tatang. Pagkalma met tirik na, lakay. Anya nga mintipod no aya. Pasensya ka, Nora. Makibladak ka netang lakay. Pasensya ka na naguluti biyag mi. Naguluti pamilya mi. Ang imkayat ko nga maamuan, Edgar. Siya ka ruti pagibunbuntunan ni tatang, tigura na kaday dinanang. Kad ipeksa na day tanong, kasta nga mabartek. Sakit tatang, ada ka, iranranta na nga, imangig mo. Ibabain nak. Sinurti di mapunuan. Kita apeng amin nga, ibunbunton na tigura na iti, day dinanang mo kunam, keng ka. Nabutaw bing kami pala, di na pa nagtrabaho ni nanang iti abroad. Kati di agawid. Sa bali nga lugar ken balay, ti simbang petan na, aging ka nga pimusay, nagsakit ni day dinanang. My God. Kahit mo sawen, ada sa bali nga pamilya, day dinanang mo. Wen, agim imun una nga nagarabin ni tatang. Nagbabae ni tatang, di taadad abroad ni nanang. Kas nagaya man niya. Kagkaputa siya ti kayong ingas ni nanang. Kasi siya mo tinte pagibumbuntunan at gura na kaday di inami. Katalabay bay amlatan ani tatang mo. Agan anos ta Saan nga itiag na nayon kit kastuila tati kasasaad ta iti biyag. Basta agtinulong ta. Una nga nasaysayaat ko man saan nga kasi iti ugali dahil nga lakay. Saanin nga iso di pagsaritaan ta. Agkalma ka kung at damit ka, agpungtot ka. Madingarod no, isot pagsaritaan ta, so nga iyaw awan ta. Napudot unay ti ulom alakay. May katiman sa bali nga ulom ti papudutek. Ha? Dito ko lang.
Napudot unay ti ulom ko nak. Deta akin nga to nga ulom. Baring no lumamiis. No pumudot wenno bumara dati ulom nga akin baba. Day takit ti magus-gusto akin ka bakit? Amom no kasano nga palamiisin ti aking nga to nga ulok. Tamom ba't nga pabaraan ti aking baba nga ulok? Sige, may atak ti ko ng bakit. Ay, pabaraan mga ron dati ulok nga aking baba. Tabarang lumamiis ti ulok nga aking nga to. Nupay saan kami nga komportable iti pagidaan mi ta nangiremedyo latay din ni Edgar iti pagidaan mi adamat kidi na ingpis nga kudson angem tunggal ada mapasamak mi kaday nga katre madlaw ti buo nga balay. Guri ka. Naringgor. Di ka kadipin na sanay. Kanain mo't nga kastoy. Awo nang kababay hindi ta nga ito nasapapay. Baka di ta nakaturog. Baba amlatan sigurado ka? Win, okay lang. Sige, bahala ka. Oo, urita na pudot yan di. Aking baba nga ulok. Bakit? Limamiisin di aking nga ito nga ulok. Nasaya at ano kasta. Agarin. Romansa pa'y laing nga kit naringgor na di katretan. Anyan tulagit din no. Pinanakpakan, bakit? Bye-bye, amlat na kita, kabalay ta. Baba ang tadadang umapal ni tatang mo. Sige, bahala na. Uri no, di na pa naturog. Ay! Abayas lang, kinkinay! Ni tatang mo, ka. Ni tatang mo sa dayjay, Baba amlat ta. Baba amlat ta, Abayas lang, kinkinay! Apa, kinkinay! Agitan niyo ba? Gingginan siya! Tiyan mo na kita gingginan. Di babay amlat ta. Ituloy takit di. Tapno adadang mapraning ni tatang. Tatiyan mo na gingginan. Nagpiksa nga gingginan, kainan! Gingginan! Apo! Babay amlat ta. Sige, ituloy mo lang. Sige, ituloy ko lang. Apo nagpaot na gingginan, kainan! Kaslaawan ti mangmangig mi no kastan nga. Kasta unay ti ganas min, iti biyahe mi nga mapan iti langit. Tunggal si bugan ni Edgar, dati imula nga bini iti saklot ko ket. Kasta unay ti ragsak mi. Ngano pa'y narigat ti biyag, ngem naragsak kami lata nga agasawa. Bayat ti panaglabas ti aldaw, uno panawen, dimteng iti pamilya ni Edgar kung ako ni Betty. Ni Betty nga inasawa met, insangpet met ti adingen ni Edgar nga ni Edwin. Adamet la babain, nakabalay mi ket kung nakitinakim ko, baring no makatunusak, baring no makasundo kisuna. Kaya dita si Mang Pet, idita isang pet ni Edwin, day bayaw ko ni Betty. Excited akmet nga makaam-amu keng kuana. Ang imo na nga inyam amu ni Edwin, ti asawa na kay ni tatang. Ket kulak ti panunot ko, ay manayunan manen iti kas kanyak nga mairurumen dito nga balay ko na.
takasta ti tratar kanyak ni tatang eh. Sila irurumenak, di nakpe kahit nga halos di dapay kayat nga mapanak iti nga ato, ti balay. Kayat day, dito kami latasirok. Angin, mas daawak iti ta nakais-isem met tilakay nga nga nangawat nang welcome iti baro nga manugang na. Ay, agmano akman tatang. Ay, na balasan ko. Ay, anak ko, kung ako kasto yati manugang. Ay, hi. Oh, hi. Sika ka din ni Nora, ti abirat ko? Ay, when? Siya ti asawa ni Edgar nga manungin ni Edwin nga asawa. Ay, bete, umuli kayo. Ay, jay nga to ti pagyaran nyo. Taga nga to kayo. Saan kayo nga taga dito isirog? Ay, sige tatang, muna kay latan na sumarunuak. Dito kayo baba, ngagyan? Saan nga iti nga to? Saan? Dito yung baba? So nga minti kahit ni tatang. Ay, apay met. Diyak manam mo. Ay, sumarunok kahit umuli kayo to, bete, anak ko. Ay, wen tatang. Ni apay? Apay abir? Bigla nga si makit ti tiyan ko. Ay, anay ko. Nagsakit. Ha? Aga nagkakadin abir? Nagsakit. Agpasika. Nagsakit. Ay, Edwin! Love! Tatang! Ay, aga nagsamot na ni Nora! Ay, itaray tayo ti hospital ni abirat ko! Imbaglakit din kasinyong tadimteng ni Betty nga abirat ko. Taiso ti mangisaksakit kanya. Esot katulungak idi ta ipasngay kon ti anak mi ken ni Edgar. Esot na nga si kaso kanyak iti ospital. Kastameten idi makaawid kami dito'y balay. Esot katulungak iti panakaasikaso. Panakaasikaso ken ni Angelo nga anak ko. Ket nagtultuloy nga taga-sirok kami latta iti balay, ure no addan maladagami. Intultuloy matlatan ni tatang ti panang dukduklos na kini Edgar no kasa nga mabarteg. Hey, visit kayo! Visit kayo! Manen? Bartek man dito kalakain. Ay, agtala ka, Edgar. Agtalaw kayo! Ay, ang imusa nga sumarding dito kalakay, makariing lakit din Angelo. Naimas hindi turog na, pati ti ubing ramraman na. Ad-adan nga makariing no pati si kakit agbugkaw. Saan mo katutupan ni tatang mo? Visit kayo! Ay, tatang! Gusto na daytan, napartik ka tatang, umuli kan tatang. Ureta naguni ni Betty, inanawanan ni tatang. Ay, di ka pala, talaw kami! Agtal na kayo aminin at tatang. Amangan na makariing ti apo ko yun. Apo ko! Awan ti apo ko! Anyang awan? Kanda anak ni Manong Edgar. O anak taki ni Nora. Awan ti apo ko. Saan ko apo doon ng Edgar? Ay, Diyos ko. Nakariingin ni baby. Talaga. Iramraman na pa iti awan nakin na nga uming. Guray ka man ha? Ay, Edgar, nagsabli ka! Edgar! Edgar, saan mo tutupan ni tatang mo? Edgar! Anya launa iti problema yung kanyak, ha? Api nga dakdak kami lang ti kaskastuyo. Ha? Ngairam-raman nyo pa iti anak mi. Bumabata na. Api nga ming mato ka. Ikaw lang kasama nga tutupan ni tatangin. Agsangsangin di anak tan eh. Kitiin ka kitain di anak ta. Api nga ming mato ka. Api nga ming nga pinanawam nga awan mangkita keng kuana. Bay anak dito agrinisot kami kada ito nga lakay. Ikisaan ka nga panawan Edgar lakay. Saan namatay di anak tayo ti kasasangit. Ang imamang ano panawang kagit agpin na tayo kay nga agama. Ay bayaw. Agsubli kay nga mini si Roken ulit tatanagtal namin ni tatang. Kit ulit-ulitin nyo kit di nga ibaga ni dakputot. Pagtaltalawin na kami at dapat apo ko yun. Eh talaga magkasaan ka nga putot.
Tatang, saan ka nga sumumbat ngamin saan mo saan? Katabi baga kaya nga putot nak. Kaya tipo manaw dito nga balay. Kapunta dakarbingak iti dito nga balay. Taninaan, day dinanang tinagpasakder ka dito. Abroad. Ay, Edgar, saan mo nga ulitin na kita? Please, mga asim. Kwarta ni nanang ko, ado nga na ikapit dito, itandaan ang deta. Iso nga, dakarbingak nga anak na. Sana kiti pagtalawin, imala ka kiti inama. Da kayo, team mo na ka nagbasol. Abroad hindi dinanang, nagbababae kayo. Edgar, bumabatan. Masyang ka kumaiti anak ta. Di ba? Nagbabae kayo ngayon muna? Saan man kinaramid, dahi dinanang kumadijay, no saan ka nga nagbabae? No nagtali na iti kinapudnong kingkwana. Stunan, stunan. Saan nga gununin ni tatag mo, bumabatan mga asim. Kas na unay ti sangit ti anagdan. Edgar, bumabatan. Kanayo na kamadanagan no mabartek ti katugangak kasin yung lamang mapasamak manin ti panagsinong badda nga agamakit ti kamamak ko ket baka adadakas nga aramidin ni Edgar iti amana wano adadakas nga mapasamak kadakwada. Imbaglakad din ta ada ni Betty nga mangisaksakit kada kami. Nagitimot kakabsat ni Edgar, di damat rumaman, kabuteng damit ti Amada. Pasipsip dakit di Tulong mo kada kami nang rona ti panakaaywan ni Angelo. Ay kitragsak ko ti tumulong, abirat. Sa may sakit, di ka. Pasensya, medyo nag-interrupt. Sorry. Ulitin tayo. Awan ti anyaman na, abirat. Ragsak ko ti tumulong kada kayo. Sa may sakit, di kami matlamaadaanan kini Edwin iti anak. Iso nga pagpapausak no ko nga ibilang ko nga anak ni Angelo. Agad makaayo nga ubing. Imbag peking ka at may ayo ka keng kwana. Ang ni lolo na nga Sobramat ngamin dahi nga lakay. Sobramat ti katugangan ta niya, abir. Mayat ka, Betty? Abir? Mayat ka din, ibatik keng ka ni Angelo kit inakagtrabaho, iji abroad? Anya? Ada plano mga mang panong keng kuana kit talo pa ila titawen na, abir. O na kahit ko ti makaakal iti dahi nga nariribok nga biyag, nga nariribok ka pamilya. Ken, ang saan nga amin nga agabrod kit agbalay gi. O kita yung tinapasamak ti pamilya iti nakaikamangan ta. Nadadael ti pamilya ta idi darang abroad day dinanang ni nanang da Edwin, da Edgar. Saan ka di nga iso ti puon ken gapu ti amin? Kit kasano kastamin ti mapasamak kada kayo. Ay na. No sakti si kaabir kit jak kayat. Ubing bay ti anak mo. Wenangin kayat ko, abir. Kit adan employer ko nga agur ure kanya kiti Singapore. Numayat ni Edgar, kat talaga nga mapanak. Kat sikati kang runaan nga pangibadsak kini Angelo, abir. Hello, Auntie Justina, kasinsin Chita Ruiz. Happy watching kada kayo. Hello pa kini Marites Garcia. Ni Tita Emmy Felix. Ayan, Tita Emerita Felix. Kastameten, Kasin Bernard Draintar, May Anarukan, Mayla Singpet, Delia Mariano Gorgonio, J.R. Lime, ni Kasin Mark Merin Ruiz, dito yung Lubot West, Tita Nora Barreras, kastameten, kani Tita Eden Hantalan. Imanugot metlaeng ni Edgar, Wino pinalubusan nak metlaeng nga umayag trabaho iti abroad. No pa idi damo ket medyo agked-ked idi. Siyempre, kang ronaan ti amin ubing pa iti anak mi nga ni Angelo.
Ngayon ko nakmet king kuana, damit ni Betty, ni Betty nga katulungan ng mga iwan ti anak mi. Nukas nga mapanagtrabaho isuna. Kati kaya't ko kumakit makaurnong kami, tamakilasin kami kuman. Sumina kami, agpabalay kami iti sa baling nga lugar na adayo kami, iti katugangak. Takasla, very stressful ti agyan iti dayta nga balay. Nga kaduami ti katugangak. Kaya di adda akong dito'y abroad kasin yung alapod nung nga narigat ti biyag ti abroad. Imbaglakid din na, tanasana yak iti rigat. Naruwama kiti trabaho. Di ta agsweldo kasin imbes nga ipauit ko amin kay ni Edgar ti sweldo ket nalagip ko ti pamilyak ije kalanasan dainang ken amang ket tinawagak ida tabaring no saanen nga saan dan nga baring no saan da kon nga kagura baring no napakawanda kon iti naramid ko idi nga nakiasawa ak nga nasapa. Hello, nanang. Ni Nora da ito eh. Nora? Sika ka din agpay sa anak ko. When inang. Pakawanindag ta italang nga yung kalikagom ko, iti tatawag ko kada kayo. Ay na anak ko. Di amumi kini amang mukit na taykan. Ni inang mo. Kitawa na pulos ti pakaamom ka da kami kalpasan day din na udi nga tawag mo nga ako na mga mag-asawa kan tamasikog kan. Okay, kinagura dakmet ngayon nana inang. Kinagura yung kami tinaramid ko. Tapat siyan ka di nga rin nga kabailan da ka nga maminpinsan nga laksidin nga anak. Nagagangay lang idi ata na bigla kami ta nakaubing ka pa nag-asawa kan. Alan anang. Pakawanindag. Pakawanindag man no. Nasakit tinagim yung kanyang iding. Ang imada na po kuyo. Agad ka anong tungarod nga umay ipakita kada kami ti apo ko mi. Anak ko. Ay, adanto panawin na, adanto gundaway na inang. Kumusta ni amang? Agad napigsapay lang nga mapanaganop abalasan ko. Ikit kastamit ti obrana diti kalanasan. Aguma di tabantay. Anak, may munto isa rungkar ti apo ko mi Win inang, ang imsaan pa lang kakadagito ita. Ano kas kasanulahin kat, baka di tanto kalanasan ti pagawidan mi. Di tanto pagbalayan mi ni ti asawag. Ito no agbakasyonak. Anya nga agbakasyon, di ka maawatan. Adag dito'y Singapore inang, adag ti abroad. Anya? Di ka pa'y bagbaga, da ka gayan dito abroad. Wen inang, pakawalindak ko ma. Kitnukas kasano inang, agpabalay kami to kini Edgar, dita ayan tayo. Daapin namin nga dito eh. Bayat sama dito to gagaraw. Di mi nga rod katunusan ti katugangak nga lalaki inang. Kuno lagi di makaurno nga kitrogyak no di agpabalay di takalanasan. Ken agpawitak ti kwarta kada kayo para iti kasapulan nyo kini amang inang. Ay, ginagyaman ka ni anak ko. Anagan-anad ka nga rin dito anak ko. Aya, nagbakasyon ka. Ipakaamom ka na kami tapos na may isaganaan mi mat. Wen ninang, awan ti pagdanagan nyo. Agyaman ak inang ta pinakawanda ko. Hello Mami Edita. Pa-shout out man kini non yang agkarkarit ko na ni Madja nga mate. Hello ba kini Maricel de la Cruz. Ken wow. 3 months kano di anak da kasing Bernard Reintar kani baget na hindi pimanaw ni Mrs. na nga napan Hong Kong. Oh. Di pa na ipusing. Baka mo namin naibuste gatas na idin kasi nawan pagdedyan na baka sikatin ng ibuste dede na.
Kinasaritak nga rod ni Edgar kasinyong panggap ti balak ko. Panggap ti kalikagum ko nga maadaan kami iti buko da balay, iti ilimi nga kalanasan, iti probinsya ti Apayao. Ang dagos nga nagkedked isuna. Kalanasan nakadadayo. Kagasanor ti trabaho kon. Kadada dito ti trabaho. Winangin, nasasaya at nasumina ta. Kinadayo ta kinitatang mo, tapos sa aking agap-apa, sa aking agriri. Winangin, api ko mga tumalaw ta. Kat adang matkarbingak dito nga balay. Kat di pumanawag dito hindi, adang nga katawaan na ta ni tatangin. Madi no kayat mo, parenovate talata dito sirok ti balayen. Ta dito itang agyan. Ipakita ta kinitatang nga saan ta nga umatras no anyaman ti kahit na mapasamak. Kita ipatangkin ko adamat karbingak kada ito nga balay ta, day dinanang tinagpatakder. Winangin ka sa nung arod do ka sa akin nga, kanayin nga duklusan na kanitatang mo. Kanayin na kamadandanaga na mga nagpin na tayo kayo. Saan nga mapasamak tayo ta? Wala di saan nakalaki di nga bibibiyangan, awan ti mapasamak kada kami. Ti mo ladyak kayat deta mapa nagpaspasagid no mapartek. Isungarot di problema, Edgar, lakay. E di nasasayat ko mano, adayo tayo kingkwana. Nasasayat ko mano dabukod ta nga balay, makilasin ta. Kat ijay kalanasan, nalakati daga, ada mabalin ta patakderanin, kung nandit ko na dainang kan amang ko. Ang basta, kayat nga panawan dito nga balay. Kaya dito ti trabaho. Dito yung latan, no kayat mo, iparenovate ta dito yung sirok ti balay, tapapintasin ta. Nakitaik man tila nga datatang Ay, baka adan tumanan nga, pagririyan nyo dayta. Nakasla mo lang, hasta nga papaapalan. Basta, syakti masurot, kayat nga pumanaw na dito nga balay. Iso nga, no agipawid ka, no kayat mo, parenovate ta, papintas ta, dito yung sirok ti balay. Tapno no iso ti pagbalayan ta. Kahit nga panawan dito nga balay. Takayat ko nga malaglagip lata, day dinanang. Awan nga ro dinaramidak kasinyong no di simurot iti pagayatan ti asawak. Ganam na maik idi nga ad-adda nga agriri ti lakay. Nakasla siguro maapeluan kat ad-adda nga duklosen na ni Edgar. Baka kit iramraman nanton ti apo ko na, ti anak mi. Bakit di tadalata ni Betty. Natalgit ti rignak taadda mga nawa ko nak. Pinarenovate mi nga rod ti sirok ti balay ti pagyanan mi. Ket pinakongkreto. Pinatailsakpay ti datar. Inggatangan mi pay tinaduma-dumang alikamen kabaro nga katre kabaro nga kudson. Gimatang kami pay ti rep, ti TV, aparador. Ket anytime ko na ipulong to ti asawak nga nagririda iti amana gaputa maapeluan. Dahil ta tinamnamay hindi nga kabutbuteng ko launay nga mapasamak nga agriri di iti agama. Agin mas dawak iti kasinyong idi ta kinasaritak nga na minsan ni Abirat Betty. Abirat. Oh, Abirat. Ada mayat nga mga saritakin ka. Asin no? Ada iti negre kata. Ikwak dati anana. Ikwak dati kamera king kuana. Ada ti cellphone. Oh, tatang. Oh, aguni kayo na Tatang. Ay, manugang ka oh. Manugang. Kumusta ka dita, Nora? Manugang ka oh. Ay, tatang? Okay lang met tatang. Nasayat mo ti kasasaad ko dito eh. Ay, kita nasayat mo kasta kita naragsakak nung nasayat ti kasasaad ti paborito nga manugang. Ha? Siyak ka di ti bagbagayo, tatang? Ay, sino ko bapay? Di met ni Betty ti paborito yung manugang. Iso nga ron nga, iti nga to ti pagyanan na, idito nga na kami kat di ta sirok. Ay, saan? Kaya't kayo nga agyan ti sirok na paborito ka nga ron.
Taaping nga at sirok tinagyanan mi tatang no paborito nak. Ay, amom day ta, panangkarit ko kada kayo, tap nagpursigi kayo tibiyagyo. Ay, dito kayo nga to ko ma, baka saang mo na panunutan tinagabroad, balasang ko, anak ko, manugang ko. Ah, lakit agyaman katatang no syakman ti paborito yung manugang. Angim, saan mo't nga ni Edgar ti paborito yung nga anak. Ta isulaing ti dukduklusin nyo. Isulaing ti kariririyo. Kadagiti agkakabsat. Ay saan? Amom manugang ko. Kasta ti panang motivate ko kay ni Edgar. No, agpursigi. Kasi siyempre nag-asawa. Agad kayat kong agbalin nga natibkeriso na nga pundasyon ti padre ni pamilya. Kasjay. Unang pagtaltalawin na kami, di tatang. Numalagip yun, kada mabartek kayo. Paspasagitan na kami, nga agtalaw kami, nga buisit kami kung kunam. Ay, saan nga kasjay? Amo, manugang ko. Style ko na dagay jayrap no. Siyempre, agitap no, agagagat kayo nga agasawa. Para budla kada kayo, glalo agad, ada apukok kada kayo. Makaayayok ti apukok. May aghilaw, makatiba na po. Oh, ay, agpaubaka. Kitain ko, magusgustuhan na dati apukog. Badlolo. Ay, ano nga padlolo? Saan? Nasing po ti lolo. Kitain ko, di na kayo kayat ti apuko yun. Ay, saman kayat na. Man. Ay, agan anad ka nita. Manugang. Agan anad ka nita, Nura. Agyaman nagtatang. Ay, nalpas yung mo dati balayo di tasiro kan. Nalpas yung mo nga pinapintasan. Ay, di lang mabalin nga isaruno yung mo dito nga tao. Kit na, maperper ni dati bubidanan. Sa aglalati dagi di galbanan, anak ko. No, mabalin ko makit. Inton sumarunong agpawid ka. Mangiramang kantuman ti pagpatarimaan ti balay dito nga tao. Dada alas na kitaan nga napintas di tasirok. Madimot nga napintas dito nga tao. Aguri ka ta. Kasaritak to pini Edgar tatang. Pagsalitaan mi pingagasawa. Ay, walawan la. Ay, bagam to kingkuha na nga paborito nga anak ni Edgar. Panang karit ko lang kingkuha na nagijay ide. Idi dukduk-lusik ti amuyo. Dukduk-lusik saan? Alawag around. Basta laglagi mo doon. Itong sumarunong agpawid ka, anak ko. Nora. Sige tatang. Pagkaamuan kayo ito na makasaritak ni Edgar. Sige. Ay, napanan ti apo ko kon. Paborito ko apo ko. Ay, abirat. Andiyan na pasamag. Biglamit kasi mingpit ni tatang. Jakman amu abirat. Nakigtutak nga rod. Siguro agad umapal kada kayo. Nga napintasin ti pagyanan da manong Edgar ken ti apo ken ni Angelo. Napintasin din ta pagyanan nyo. Akit dito ikit ni. Siguro akit si Mingpet takit nagpasipsip king ka. Pagit mayatak ba't lata tapno saan tong agrirerin dagiti agama. Unmet kiti angin. Jak sigurado ano kayat ni Edgar. Deta ka kayat mapasamak ti amana. Agala kasaritam to nga nasayat abirat. Ay tanasay sayat but lang no agkapyada nga agama. Alangarot abirat. Thank you Agyamanak ti anos mo. Kaya magtultulong kada kami kini Angelo. Ti pagyamanak kasin yung imanugot ni Edgar nga ipapintasin mi ti buo nga balay saan lang nga itisiro ken no di patitingato nga pagyanan datatang ken di kakabsat na ken pagyanan ti pamilya ni Edwin ni abirat Betty. Ta syempre may isa nga balay kaya't mo't ni Edgar nga mapapintas ti buo nga balay. Kaya't babaen ka deta. Kung nakitinakim ko, saan na to siguro agririn nga agama. Baring deti ti pagrugyanan nga agkapyada, maurnos ti relasyon da.
nga saan ton nga mapasamak ti panagririda nga duwa panagsinungbat da. Nga uray no mabartek ti lakay ket saan nanto nga dukduklosen ti anak na. Ang ti makadakes kasin yung idita na papintas min ti balay. Di mo't lataag sardeng ti lakay, ti katugangak, nga agkid daw ti anyaman. Kung pormemet ti pagpagatang na, agpagatang mo ti cellphone na, agpagatang ti baro nga TV da, baro nga ref da. Da kami mo ti mang ti amin na. Nga ultimo, dagiti anak na, dagiti kakabsat ni Edgar, no, daman kasabulan da, siyak ti pagibagaan da. Ay, kat agririmot ti asawa ko. Ay, sana. Ay, pati birthday ta, kabasat ko. Sikat ti mang gastos. Ha? Anong di kita, pagpagatang ni tatang, mati gusto ko man nga pinapintas na ti balay. Nga datat naggastos, sikat ti naggapon ti panangpatirmaan ti balay. Amin mo't lang kayat dan, sikat ti pagkidawan dan. Kasanotar nga makaurnong. Unang yung... kahit ko lang ang pagustuhan ni tatang mo, tapno ko agtultuloy ti kinaurnos ti pamilyayo, ti pamilya tayo nga. Awan ti agririri. Una, saan kami nga agririri Ang kasanong nga, kasanong nga, makaurnong ta. Kasanong din, dati sagsagana ta, nga naranya, nga masagbayan ti anak ta. Kasanong din, no, manayunan pa ti anak ta. Baka datantot kakaasin. Saan ba't nga itiag na nayon, kat adna ka dito abroad, bakit? Iso nga panunutin ta kumamat ti masagbayan ti pambukod ta nga pamilya. Saan kat nga amin mo't nga kidawin ni tatangan nga para king kuanakin, para kadigadi kakabsat ko. Sikat pagdawatan na. Winangin, baka kat no kaguranak ni tatang mo. Kagura na ka, no kagura na ka. Awan ti mabalin Katapay ko mga sikat ti pagkidawan da, sikat pagdawatan da. Nangim, baka no agririk agapa kayo tuman nga agaman. Agatore agapa kami. Basta tinasisita, makaurnong ta, may saganaan tat naranya masakbayan ti bangunin ta pamilya ta. Ni Angelo, agbasan doon. Kasano nga ron? Alangan mit ka, di tam latang agnanayonin. Nga sikat mang bibiyag ka natatang, hindi kita kakabsat kon. Basta, saan mo nga ikanida? Imanayan nga pinapintas mo ti buong nga balay. Balay nga pagyayanan da. Kasla siyak ti maipipit kasin yung ididayta nga ririda nga pamilya. Kasi no, ngamin ket no saan ko nga patgan tikid daw ti tatang ni Edgar. Ang mga naisunto ti pagsaksakitan tinakim na, pakaluksawan na, ket baka agsubli ti dati nga aramid na. Nga numabartek ket duklusen na ti asawak, agpasagid. Kasano nga rin din, agawid akto. Baka no, irurumed naktumanen ti lakay. Ngem ustumit kid di ti asawak. Saan nga itiag na nayon ket addaag dito'y abroad. Kasano nga rin nga makaurnong kak, no, dawat ti pamilya na, nangruna kay ni tatang. Kasano nga rin ti pamilyak mo, iji kalanasan. Ket nagkasapulan da, dumawat damit kanya. Gaan niya nga tati, rumbeng aramiden mi. Tapno na di kasta ket maurnos ti pamilya. Nga uray no, sa anak ton nga mangmangted kada tatang, kadagiti kakabsat ni Edgar ket agtultuloy ko ti panagbalbaliw na. Panagbaliw ti tratar na kada kami. Ngem sigurado ak lakit di. Sigurado ak ngano paayek ti lakay ket baka agimulan tumanen ti sakit tinakem. Balakadan dakman kasin no anya ti aramidek. Itultuloy ko kadi nga patgan latta di katikid daw ti katugangak nga uray no kumontra ti asawak tapno laeng saan da nga agriri. When no surutek ti asawak ket saan kon nga patpatgan tikid daw ti katugangak no pay posible nga agriri danto nga agama.
posible nga ito na makaawid ito na agbakasyon na agsublin to ti dating atratar na kanyak nga manugang na. Tulungan dakman, iwanwan dakman kasin, pangaasiyo. Ta may isang nga mang isi-stress kanyak no kwa, kapapanunot ko dito, may maapektaran pa iti trabaho. Ta syempre, nagrigat ti biag diti abroad. Sakit problema ti pamilya idi ta Pilipinas. Imbaglakit din ta dati programa yo tinayamar si studio nga umanay nga liwliwami. No kasta nga agproblema kami, no mail-iliw kami. Kaya yun na akong dagyaman, kadigidi makaited ti balaka, dagyaman akmet na kayong kakasin ti anos mo anong ornos kaya nang idrama, dati pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. More power to your program, and God bless everyone. Sabi ko tada napidot yung adal ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Tuyag problema, Nora, iti Singapore. Thank you so much, Nora. Ti panangiburay mo kada kami na ti problemam akas OFW, kas pamilyado. Problemam iti pamilyam, problema iti nakaikamangam. Ti asawam siguro, met problemam da medyo matino ti asawam. Kaya, no pay saan nga matino, saan nga naurnos ti pamilya nga nagtaudan na. Kaya nagyaman akmet, kadigiti naruay nga nagbuya. Kaya sabi ko may kantay ti napinda sa balakad, dati ang problema nga ni problem sender.